Alma alma alma. Dermeli çok koy. Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Универсал Гейджин калыптоочулары бүгүн биз Өзгөн мал базарынын аттарын алды саатты басмакчыбыз. Жаштык кылып калачылыктак видеонун башынан эле кечирим сурайм. Лайк, подписканы басыңыздар, катталыңыздар бизге. Бүгүн 2030 жыл 24 ноябрь. Анда эмесе кеттик. Мол уланды 50 000 сом дейт, 48 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат эси. Жазга пыштыны 130 000 сом дейт, 80 000 сом баа болуптур, бербедим деп атат эси. Анча 2-3 жолу эле минилген деди. Унан 110 000 сом кен. 85 000 сом баа болуптур, бербедим деди эси. Жаңы эле минилип атат экен, мингени үйрөтүлүп атат. Үч жаш экен, жашы боюнча эсептегенде. Унан да 65 000 сом дейт, 54 000 сом баа болуптур, бербей койдум да деси. Мол мин экен, жаңы эле үйрөтүлүп атат деди. Bu 6 asayatı 120 000 сом дейт, 70 000 сом баа болуптур, бербей койдум да деси. Улагы бардыгы бар деп атат. Азыр эсинин номерин сурайм, номерин берсе экрандын астына жаза кетем. Жаңасыйды 200 000 сом дейт, 130 000 сом баа болуптур, бербей коем дейт, миң экен. Жаңасыйды 250 000 сом дейт, 140 000 сом баа болуптур, бербей коем деп атат эси. Бул деле аябай чоң экен, азыркы аттын эле шериги. Номерин берсе экрандын астына жазып коем. Керек болсо чаласыздар. Сыятты 80 000 сом дейт, 65 000 сом баа болуптур, бербей коем деп атат эси. Така улагы бар экен, торпок улагы жок деп атат. Үйүрү да жок экен. Жаңы үйрөтсөңөр баарына деле сонун жарайт. Ичине деле жакшы экен. Иш кылып эле жүргөн ат да десе. Азыр номерин сурайм, номерин эмес экрандын астына жаза кетем. Астынан да көрсөң, сулуулугун көрүп атасыңар өңүлөр деле. Анда 60 000 сом дейт. 57 000 сом баа болуптур, бербей коем деп атат эси. Үйгө мал жандыкка минилген деди. $150 000 сом дейт, 90 000 сом баа болуптур, бербей коем деп атат эси. Буларга чабылган эмес деди, үйрөтүлсө сонун жарайт деп атат. Бийликтигин ham көрүп атасыңар, 150-160 чыгат бою. Эсинин номерин сурайм, номер эмес экрандын астына жаза кетем. Ол 5 асыятты 170 000 сом дейт, 110 000 сом баа болуптур, бербей коем деп атат эси. Улагы үйүрү бардыгы бар экен.
150 200 ming so'mda 150 ming so'm baho o'ldir berbe o'yinda desi. Ulagı bar ekan, yürüyüş yok ekan, yürüse bo'ladi dedi. Boy uzun at ekan. Fiyatı 150 ming so'mda 130 ming so'mga baho o'ldirgan, berib yotgan esi. Ulag'ini bilmayman deb o'tadi. To'shna ayta olmayman dedi. Atın ura sululuğunu görtasınlar. Moynu joğun, kutu joğun atlardan gel. Mo pıştı 100 ming so'm deydi. 70 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yinda da desi. Ming emas, jo'nla qaramab turadi, milgan emas ekan. 50 ming so'm deydi, 46 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yinda da desi. Zaten 60 ming so'm deydi, 53 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yinda da desi. Moğollar aldım tur 65 ming so'mga. Ularga chavolgan emas ekan. Rabo ekasi attı. 70 ming so'm deydi. 62 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yin deydi. Rabochi at ekan. Ularga chavol ko'rilekim dedi. Biroq normal at ekan. Fiyatı 80 ming so'm deydi. 65 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yin deydi. Taka ulag'i bor ekan, turpa uloq yo'q ekan. Rabochi atda o'tadi. Moğol ekası yaptı. 120 ming so'm deydi, 85 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yinda da desi. Taka uloq, turpa uloq bardig'i bar ekan, uyuridan beri bar deb o'tadi. İşkedan son dedi. Aramamen de iş kılaveradi deydi. Hozir nomerini so'rayman, nomerini ekran ostida yozib qo'yam. Anasi 61 ming so'm baho o'ldiradi, esi berib yotadi. 65 ber deb. Satıldı 61 ming so'mga. Altmış üç ming so'mga alındı. Gaziyatqa 70 ming so'm deydi, 63 ming so'm baho o'ldir, berbe o'yim deydi. Ulag'ini bilmayman dedi. Rabochi at ekan, semizlikni ko'rsatar, so'yishga jarasa kerak. Qassobchilar qiziqib o'tadi. Sportga qo'yilgan akchalar